Yachaqkunawan rimanakusun ñawpa yachaqkunamanta hichwa rimayninchikta. Yachaqkuna unanchanankupaq Micaela Bastidas Puyukawa yachay wasinchikpi. Allinsuka, ñuqapa sutii Lisbeth Antonio Sente, ñuqa hamushkani yachay wasi Micaela Bastidas Puyukawa nisqanmanta. Allinsuka mamita, kunan hata pukusayki, maymanta hamunki ima sutiki. Ñuqaqa kachkani sipascha kay Villa llaqtamanta distrito Asunción anexo Yawarikucham sutiñataqmi Flora Bosa Quispi. Kunanqa tapukusayki ñawpa yachaykuna millwa puchkar pahupa ushapa millwawan ta hamta yachachisuranki millwa puchkayta hayka wataykimanta puchkayta yachanki. Allinmi tapukuwachkanki kay puchkasqaymanta ñuqata yachachiwara mamay taytay suqta watallaymanta hasta abuelituykunapas sumaqta yachachiwara kay puchkar wakhuyta. Kaywanmi ñuqayku vidata pasaniku bajopa millwanmanta chay ushapa millwanmantam. Imaynataq millwata ruwanki puchkanaykipaq? Ñawpaq llantaqa ubijata aqllaniku allin millwa sapanta, pajutapas aqllaniku allin millwa sapanta, millwa sinchi millwayuqta. Hinaspayku chayta rutuniku primero, chayta ruturuniku hinaspas sumaqllataña paju millwatapas ubija millwatapas taqsanikuraq llapaq lliqwinta pulbunta mayllaniku sumaqta achka sinchi yakupi quñichispa primero quñichiniku yakuta chaymantaña chay mayupi taqsaniku sumaq ruyaqta chaywanmi ñuqayku unanchaniku llapa imapas munasqaykunata pachakunata. Imakunatam ruwankichik chay haytukuna puchkasaykichikwan? Chay haytukunamanta ñuqayku ruwaniku achka kaqta. Ubijamanta por ejemplo ñuqayku ruwaniku frazadata, chaymanta ruwaniku pulluta, chaymanta ruwaniku chalinakunata, lujuta, wantista, kayna ukuncha fustankunata, pullukunata, pullu kapata, chayta chay punchutapas ubijamantapas ruwaniku. Chaynataq paju millwamantapas ruwaniku lliqllata kuyayllapaq chay manta matizado nisqankunata. Chaymanta ruwaniku paju chalinata, paju chumpata elegantita, porque pajuqa mas kuyayllapaq elegantim. Chaytaqa huklaw paiskunamanraqmi apanku kuyayllapaq arsaniyata paju legitimuta, oveja legitimuta. Chaykunata ruwaniku punchuta, chalinata, lujuta, lliqllata, chaykunatam achkata ruwaniku ñuqaykuqa. Hinaspa cada colorchatam pajuta, chumpita, yanata, yuraqta, vicuñata clasificaspaykum kuyayllapaqta ruwaniku. Hinaspam rantikuniku chaywantaqmi ñuqayku pachakuniku, chaywantami kamaykupipas puñuniku huñillaña frazadakunata ruwaspa. Imaynanpitaq kay ñawpa yachaykuna kanan pachakunapi chinkachkanña? Kay pachapiqa manaña ancha ruwankuchu hipawiñay wawakunaqa mayos 20 mriki educación ninkuwan profesionalña qisperunku. Hinaspanmi manaña kananqa menospreciaspa hinaña kay legítimo millwanchikta paykuna mana valorayta yachanñachu, porque paykuna trabajarña profesionalña cada uno qullqinkuta allinta ganakuspaqa uywataqa hipamanña churarunku millwakunata manaña valorayta yachankuñachu. Imakunatam ruwachwan warmakuna, maqtakuna, pashñakuna, kusilla kay ñawpay ruwaykunata, yachaykunata kallpanchaynanpaq Ñuqapa piensayninmantaqa ruwachuwanchikchiki tanto tayta mamapas wasipi yachachiyta debiniku, valoraspayku willayta debiniku ancestro vidaykumanta y millwata imaynan valorayta yachachiymankutaq tayta mama y chaynataq yachay wasipi aunque sea primaria kanman universidad chay colegiokunapi lliw kanman
amauta especialmente chay yachaq hinaspanmi chay horario exactopi yachachiyta deben kay millwakuna imaynam munan chayta hermosuratam wak Cuscolawkunamanta artesanallankuta apamunku oveja millwamanta pajo millwamanta chaynam kay lawninchikpipas yachachiyta debenchik valoraspanchik chaynaqa cada colegio, cada universidad, cada escuelapi kayta deben amauta chay yachaq amauta hinaspanmi yachachiyta deben urgente. Imaynam yachay wasikuna yanapankuman chay ñawpa yachaykuna yachachiypi. Interesta tomaspan desde gobernunchikmanta, gobierno regionalmanta, educación lliw departamental, lliw autoridad ninchikuna chaykunataqa toman importanciata tomayta deben hinaspa qipawiñay wawakunataqa yachachiyta deben chaynapi kay llaqtanchik allinpi qhawasqa kananpaq paisninchik puntaman rinanpaq kay materia prima millwaqa abundantemente cada alturapi cada puna cada andinupim kakuchkan pajo millwaqa oveja millwaqa ancha sinchillay ñapa uywaykupa pero baratuchalla cuestan rantikuptiykupas 2 soles 3 soles chaynapichu ñuqayku rantikusaqku chaymi ruwaniku pachakunata atis qallaykuta urgentita ruygakuyman llapa autoridad manakuykuspa hinata puni amautata churachun cada estudiantikuna yachananpaq.